Dinas Getasan adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Kisah Desa Getasan tak bisa dipisahkan dengan Desa Dinas Carangsari. Pada awalnya, Desa Getasan tergabung dalam Desa Dinas Carangsari. Karena Desa Carangsari yang sangat luas dan memiliki 12 banjar dinas, maka timbullah wacana dari para tokoh-tokoh masyarakat desa untuk mengajukan pemekaran desa. Akhirnya ring desa adat Getasan niki kepah dados petang banjar adat. Inggih punika banjar adat Upud, banjar adat Buanggo, banjar adat Tengah lan banjar adat Kau. Inggian jumlah pura sane wonten ring Getasan, akehnyane wonten 5 pura kayangan desa. Inggih punika kalih pura pusah, kalih pura dalam lan siki pura desa. Lan wonten taler 6 pura swagina. Inggih punika siki pura swagina sane sampun kaangkanen dados situs, inggih punika pura Gelang Agung. Siki pura sane sampun dados dan kayangan, inggih punika pura Rambut Hiwi. Wonten 3 pura Subak lan siki pura sane mawasta pura Pucak Sari sane kaangkanen antuk tigang banjar adat. Sesunan petapakan sane wonten ring Getasan wonten 3. Kekalih sane meraga barong lentet undangan titiang, siki sane melinggih ring pura Rambut Siwi Desa Adat Getasan, sane nomor kalih melinggih ring pura Dalam Buanggo, lan sane unik niki sesunan sane meraga barong landung. Sugro pukulun titiang Ratu Gede Barong Landung sane melinggih niki ring pura Pusah Desa Adat Getasan. Menapi kantanan tiang unik santukan iki satu-satunya Ido Betara sane meraga barang landung sane wonten ring wewidangan Kecamatan Petang. Ring pura kayangan Pusah Desa Getasan puniki wonten pelinggih pokok ring niru tumpang pitu nika tabek pakulun pengayang linggih hida Ratu Yang Giripati. Daler wonten pelinggih pokok sane nomor kalih ika pelinggih hida Betari tabek pakulun ida Yang Manik Galih. Dalar nomor 3 wonten pelinggih pokok nomor 3 nika pelinggih hida tabek pakulun Yang Namo Dewata sane peseng ida Pura Panti. Nah setios punika dalar wonten dalar niki pelawatan ida Betara tabek pakulun Ratu Gede nika Ratu Barong Landung. Nah kewontenan pelawatan Ida Betara Ratu Gede tabek pakulun lanang istri sane meraga Ratu Barong Landung puniki nika ketangyang tahun 1969. Nika atas dasar petunjuk di skala. Nah kesungkeman sarang warga Desa Adat Getasan puniki cumpu jagi nangyang Ida Betara. Nah dawa gesa punika indek taru pastika sampun kapertama nuasen ring dija genah sane becik nunas taru punika nika taler kari mebaosan membeli bagan taler banyak rezeki Desa Getasan puniki pada umumnya taru napi sane becik sane kange tabek pakulun perai Ida Betara. Atas petunjuk ide sang sulinggih sang pewikan taler beras jinah ring di skala nika polehlah pemargi dawag nika nunas taru nika nuadan ring pura Dalam Basang Bay. Nunas taru jepun sane kange perai Ida Betara Ratu Gede sane lanang. Nah sane istri niki metiosen niki indek taruna niki pun atas petunjuk di skala taler gentan. Dan purun nika tanunas petunjuk salang sang sulinggih taler ring niskala nika sane istri ring pura desa kentan boleh taler tarune patah jepun kemon ring pura desa. Nah pura desa nika riki ring Desa Getasan kentan dawa gedumun ida sang sulinggih sane kantun walaka dawa nika sane mangkin ida sampun melinggih sane tabek pakulun peseng ida Pedana Gede Singarsa Manuabo nika ida saking geria Manuabo Jauh Belayu. Nah dawa ge walaka nika ida sampun sane nangyang genten indek perai indek raga lan sejangkep panjangnya genten.
ngariwo sempunika, nah ini sesolahan ide betara niki ring kayangan pusah niki, nika sewaktu-waktu gitu, sewaktu-waktu nika manatitiang enten pastika nyabran kudang saseh utawi nyabran kudang tahun nika nenten pastika nika. Pengerencana nika bisa berbeda gitu. Nah, dawang terakhir niki di tahun 2022 ide betara Pak Pertiwi genten. Nah, cerita niko sami mengambil cerita Sri Jaya Pangus genten. Nah, sepetedun, nah sedereng ide betara tedun niko pasti pun sementan bemun unian-unian sekali niko. Nah, sekali pengarjan, sekali kidung temang-temang, sekali gerong, sekali niko. Sepetedun ide betara niki warga niki yang sangat dinanti genten. Riantukan temang ide betara niki wenten bebanyolan sane khusus genten sekali munggah ring sastra. Nah, ampura itu agak vulgar dan agak banyolan vulgar gitu kan. Kemon nenten je menjurus genten. Nah, nikolah yang ditunggu oleh warga niki genten. Nah, disinilah kontestasi dipadukan dengan kesakralan nike genten. Jadinya bersatu padu genten. Tidak hanya untuk ajang hipuria mantan genten, tapi ada sesuatu yang memang pesan-pesan beliau genten dalam gunjak beliau antara ide betara lanang dan istri niki genten saling mempicu warah-warah ring warga sekali genten. Kesulitan menurut tiang rasa rikala nyongsong ide betara niko ngadungen madan gerak peragan ide tur ngeraken perain ide apun ngadungen ajak gending ide tur gending tetamur ide pun api jo peng sami komponen niko peng madungen pengmawasto metaksu na piwadan niko. Setios punika wenten kalau sekali tradisi sekali nika lihat kalau sasih ke-6 nyantos sasih ke-9 niki wenten pengunyan niki ring desa getas niki sane mawasto ngerabag genten kalah nika ring sandikala ngawit sandikala setengah 7 malam nika nyantos apuh puteng ring widang desa getas niki ide betara niki tapi pakulun ide betara tu gede niki katedonan Napak Siti sarang-sarang mingsikin betara riki wenten ring kayangan pura lemut siwi ring desa getasan tara ring pura dalam ring desa getasan lunga ring widangan niki desa getasan kita nyomyo sanganang buta kala sane wenten dumugi jagat niki upi koleh kerahajangan dan sedagingnya niki kenten. Nah, setios punika ditat kala tahina kuningan puniki talar ide betara ketedonan wali Napak Siti ide betara niki lunga ngunyo rika ring widang desa getasan niki kenten. Ngaya besari micang otejo ring panyak-panyak ide betara kenten. Nah, sepetedon ide betara niki kesongsong ning para panyak-panyak ide betara. Nah, para warga ring desa getasan niki sampun saga pada ring paumah nipun ngaturan napi jasa kesidan wenten canang meraka sekali ningkan lan setiosnya ning lungsur pas wecan ide betara sane meraga tirta sane paling utama kenten. Ide Ratu Gede yang berstana di Pura Pusah Desa Adat Getasan sangat disegani oleh masyarakat desa. Karena beliau adalah representasi dari ide Sang Hyang Widiwasa. Dengan perwujudan beliau sebagai Barong Landung yang dipercaya masyarakat Hindu sebagai Raja Bali, yakni Sri Jaya Pangus, dan permaisuri beliau dari Cina yaitu Kang Chingwi, yang diharapkan dapat memberikan kedamaian, perlindungan, serta kesejahteraan bagi masyarakat dan desa adat Getasan.